and I'm from Karavi. And Mirchi FM, it's hot. Mirchi FM, it's hot. Ni sambulo benaka. Se koe ongo na Vakaleleka ni nonde tukutuku na mbungi ndi ndai. Laura ni tumbutungane wili ni kisi ni typhoid na buoliku ni nonda banua. Ngoe salamureti ngana kena mai bagandi tekitale rona kisi bobo na moni madhawa ni otina rabu ni dangi lambo yasa kasa toso kina tinika lima na lebu todo ni kisi mai bagandi taki. Ena ngaunungo tinika rona kisi ni typhoid bagandi taki madhuata ndue da kaunrobe kandue mbua. Daga sartiko bako koe na ngaunungo na tambana nimbula na bebonua be tobitiko kina na mateongo. Kini rere tiko ni siang ni ndarawata tiko ena ngaunungo na tubu baru taki na kena panga taki na ibure ni kau sapa ena mbaki onondolu tolu sangabulka ono. Tukuna na minista ni baga bura kau chone usamati kina FBC News ningo tiko mai na kena lailai na bebu ke bailabo kena kilai tiko ena nondo banua ena kena sangai merawati na sasangongo. Kuria ningo tiki ni tubutuba mai Parisi ena kena Vakalelitaki na Kamburaki ni Kasinganga mali walala. Kuria ni sa tiko bunga ni tubutuba na bunga ni tiki na bimbiongo. Sa sulietiko na matambos ni European Union $5.5 milyon merabuke kina na bimata dito na Pasifika kawili tiko kina obiti. May sanitiki tiko ni kuwa na kena pintinindinati. Ngoe tiki di vebu kini matambosi ni EU ena non rabuke na be mata ni tungo ena kena sotabi na rendre ka kauta tiko mai na mate na COVID-19 kaya na mata ni EU kina Pasifika Sujiro Sem nindo na tikina ena vebu kina na ilabongo oya me sotaba na kena bagarutaki na weni mate engan rebi bagalebu kina kena buke na be tambana ni bulan duindui ena Pasifika kinangito. Esa nagiti ko na police blue men na bagaruataka na norto baita bibinaka na buguni sotsot ni FRU Super 7 series kamera to na bagadora nangito binakongo na sotosota ni mobile uprising 7s rato menganga na timongo na sotosot sauti kartonangan reba merato na tawken na talanga ng bilo lebu ni uprising 7s. Na besto soto ningito le abito bakaungo bebu ke be Gareth Biba na kena bagaruataki na soto lebu ni Olympic Games. May dabe kiri na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri rano na seman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bagading vinaka. Hi, I'm Ini from Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.